рост боша хама иншаллоҳ кашиф кардахтам ва мехирму ҳам қамегум ки дами канала ки ма ашонамси гирифтам ҳеч дастгиритон накард чӣ ҳами положени биромаден аввалин коре ки хайри шумо карден дар публика барои чӣ мегӯяд ки ида бурдим ода набурд кадом бовар мекунад кана накунад барои ки ман ягон кас пул намедиҳад неблагодарни коре да рости гап фақат дама тааллуқ дошт ягон одам тааллуқ надошт хакарам шояд ки мумкин хайр такунад без съёмка без сабтка ташриф гап биромадаги биромад у гапа ман дигар гуфта ки ман намегӯям ки ман гапа нагуфтам. бародарои азиз, ҳуҷҷатотон тамом шуда мехоҳед граница бигзаред. Пас ба акай Муҳиддин муроҷиат кунед. Акай Муҳиддин зиёда аз 7-8 сол аст ки муҳоҷирони тоҷикро аз Москва ба Қазоқистон мебара меёра, яъне хати сарҳад Москва Қазоқистон. Беҳад одами боваринок ай. Айнои мо гап занед, иншоалло барои шумо тахфифо мекунад. Ассалому алайкум. ассалому алайкум ба ҳама бародарон, падарон ва модарон. Бародари азиз, аз сабабе ки дар канали мо ҳар рӯз як хел видео мебирояд ва мо фикр кардем барои бозам ҷолибтар шудани янами канал як барнома фикр кунем ва дар ин барнома фақат даъват карда мешаванд нафарое ки дар ҳадди ақал дар зиндагӣ як бор дар публика яъне дар байни мардум кори хайр кардагиянд ва барномаи мо ном дорад Хайрхох ва аввалин иштирокчии барномаи мо ки баъд аз саҳифаи ман дар ютуб саҳифаи анами бародар бисёртар ба кори хайр машғул аст акай Мансур Нигматов. Ассалому алайкум ака. Салом. Назар ака хубе? Мешарам. Акай Мансур дар ин барнома нафарое даъват карда мешавад ки ҳадди ақал дар зиндагӣ як бор дар публика кори хайр кардагиянд ва ман медонам беғаз аз публика шумо корое мекунед ки байни шумо худованд хайргиранда мемонад ва ай ӯ бора мо гап намезанем. Агар ки мо гап занем ӯ хайр намешавад ва мо имрӯз гап мезанем дар бораи ҳамаи анаму корое ки шумо имрӯз дар публика кардед ва мехоҳем ки ҳадаф ва мақсад янами коротона бифаҳмем дар ҳамин барнома. пеш аз сар кардани барнома ака мехостум худтона муаррифӣ кунем ба подписчикои ма, мисол кай ва дар куҷо таваллуд шудагия, ному фамилия ва чӣ кора будаантон агар махфӣ набошад. Салому алайкум ба мухлисони канали Путь Добру паризон ҳазор раҳмат ки қадр кард якум ки маро дар ин барнома даъват кардед. ҳазорон раҳмат. дар шаҳри Душанбе таваллуд ёфтагим соли 1985 25 июл ба дунё омадагим. ҳамин коре ки мо дар дунё омадагим ҳамин кор мо ба фикрам ба хайр мера. фақат коре ки мо чӣ кор мекардем хайр мера. барои бисёр одам интерес мекарданд ки чӣ кор мекунам, чӣ кор кардем машғулам. хай мумкин шояд бисёр одамо донанд, шояд бисёр одамо надонанд. кори ма машғули кори ма видео студия кати ороиши туё ҳастай бисёр кор ма кори ма ки дорам ҳар як чиягум бисёр баъд кор ма бисёр кати кор машғулам. чизе ки ма кор мекунам ай тонистагим ҳамқа хайр мекунам. оки канали мара медони те мюзик эвартам ура мо ҷамъ мекунем шукрона худо сабаби чӣ қатори бо хайр мекунем одамое ки мо ҳар як хайра публикават намекунем. ма барои ки онҷа видеом дофтам ки ма дигар кадом бовар мекунад кана накунад барои ки ман ягон кас пул намедиҳад ки ма бо кунам ҳамин кор ма. хулоси гап ака мо фаҳмидем ки хизмати мардум яъне ташкили туи маъракаҳо чорабиниҳо дар хизмати мардум ва аввалин коре ки хайри шумо карден дар публика мо фақат дар бораи публика гап мезанем ки дар байни мардум кори хайр кардем. аввалин бор кай дар куҷо ва чӣ қадар маблағ ташкил карда буд? якум хайр мо баъд аз гирифтани канал буд. ҳамин канала ки ман шонамсӣ гирифтам ба шонамсӣ гуфтам ки биём ҳамин канала гирем канали хайрия кунем ки ӯ ай ман рад накард гуфт ки Мансур ту чизи гӯӣ гап нест мекунам. хай бача ки дод канала гирифтам канала ки ба канала ҳамин раскрутит кардем. канала уже вақте ман гирифтам 39-38 ҳазор подписчик доштагда ҳозир шукрона худо ки таги 212 ҳазор ай. баъд ҳамин каналам рафта баъд ҳамун доходое ки мо медидем мегирифтем баъд якум дохода гирифтем думо пас уже ҷамъ кардем барои ки вақт $210 кам кор мекардам маблағ кам меовард. баъд шонамсия гуфтам шонамсия хай худо чӣ кор мекунӣ? гуфтам як ду моша ҷамъ бака бор равӣ. баъд снимат накардам карда ки худо медони ки дар адсенси давҷа мебинӣ ки чанд қа пул парокша багзара. баъд парокша баланд кардам то $600 кардам ки хай шаб баъд мегирем. баъд гирифтам баъд рафтам харида кардам. худо шонамсия дарак надошт. ба шонамсия занадам дар куҷо гуфтам ба гуфт ки дака дар шаҳр чӯ
گفتم تست پیش من بیاجا کورس رو چیه گفت مالا اومد که دید که خرید مارید کارگی پروداکت کارگیم می خونه دا تا 350 400 سومون راسخول بوده بعد خدا با خودم داشتم خلاص 30 آدم ده نفر را بود بعد هم گفتیم ایسیسی تقسیمش کردیم جا با جا بردیم موندیم ها موجود دادیم شون بردیم تقسیمش کردیم که شانم سیخ چم رفت کردیم پوبلیکات و بسیار مردم دیم پوبلیکا و گفت که شما اچات سپارین شما ما را نشان تن که شما چند خراجات کردین با ما ایستادم اومد راستی فکر زدم گفتم برای چی ما باید اچات سپاریم که اپلی خدم کردیم اپلی مردم نه بعد چی نگفتم بعد دیم شام کردم با همون چیز از یوتیوب جمع کردم با بردیم خیر کردیم که با نویستن با ما گفتم که دام ویدیوم که ما گفتم دیگه ما گفتم مردم گفتن التماس دروغ خونه را سیام که تو نشون تو کی دم برای شاید که تو دروغ میگی ما گرفتم خیلی نشون دادم مردم دا که راستی گپ رفتم خیلیش خیر سومی که کم نمیشه بسیار نمیشه 400 300 تا میبردیم خرید میکنه خونه خیر میگفت سیام کن نکنه خیر راستی گپ و هم نمیخواستیم که خیر هر کسی که نمیخواست نمیخواستیم که من دیگه روز گفت خدمانی تو چی صد کردم که هر کس ما سیام کم میکنم من نکردم دیگه سیام گفتم که من دیگه سیام کم نمیکنم کدوم باور میکنم بعد که چهارم پوبلیکا پنجم پوبلیکا بعد چند تا میاد که کی منصور تو چی بچه نمیسپاری ما گفتم دانش چی اچت میسپارم گفتم شما ما کدومت مبلغ سپرد که ما اچت ما گفتم ببین مبلغ شما کدی کردم مبلغ خدم کدی کار کردم ما شما اچت سپرد نه خدا هم میدونه اچت ما سپرد میتونم بعد دیگه همیشه کدی دیگه رفت دیگه یکم یعنی کانالی گرفتن کانال شون ام سی تی موزیک اوارد و شون تیوی بود شون تیجی بود چیزی بود که تی موزیک اوارد شد و همون روز شما خیر کردین دست زدین با کاری خیر در پوبلیکا و هدف و مقصد اساسی شما چی بود که در پوبلیکا خیر کردین و چی را میخواستین بگیرین چی را میخواستین اون کازا بتین ما امیر راستی خیر خودش هم یک کاری هست که آخرش و عاقبتش نبلاگدار کاره دا راستی گپ بسیار میکنی با آخر دا گنده میبروی یا خوب میبروی ایش فقط خداوند میدم و اساسا ما که خداوند که ما روزی با شکر کرد برای که بسیار که میکنیم اخلاص آدم برای میتیم هستن آدماش که هستن که میگن که برای چی میگن که ایدا بردیم و دا نبردیم خب میگم اپا مشمرم و پیشکشو بریم خب با کسی رو بردن که این کارو بسیار میشه و اکما هیچ وقت نمیگم که خیر آخرش بسیارتر خوب میشه بسیار خیر میشه فقط پرابلم بعد برای من آخرام بار که خیری که از اور ده تاکسی کردم بعد هم بسیار پرابلم های گپی شده دامبان ما بسیار گپای شد با اکی تشریف بسیار گپای شد که بسیار نفهمی شد دامبان هر دو ما بعد همیز گفتم که من دیگه گفتم خیرم میرم نشون میتونم سیام کم میکنم نه کسام میگم که من خیر کردم نه نمیخوام اونجا پوبلیکات میکنم خیر دیگه به خاطر علو میشه دیگه خیر باباجوی میشه دیگه تمام خیر کردم خیری که اگر که پلی бародаро дӯсто ҷамъ шудагӣ бошад ва ки мансур амира ки бо тарзи видеоӣ ку мекунам а дига ихе ки стабилна чиқа мекунам дига ман нишонам метавонам худам кардам не ка ка мансур баъзе одама мегӯянд ки мақсад мо хайра мекунем ба хотире ки публикада ба хотири чӣ мекунем ба хотире ки мардум дар ибрат шавад ва мо ира хайр ҳисоб намекунем яъне ҳамчун як кӯмак мешавад ва шумо чӣ хайрои худтона ҳисоб мекунем не гапи худ дуруст намедонам худ парвиз як кор мекунӣ мери як одама хонаша мекунӣ تو سببگار میشی که یک کسر از زنگ میزنه که میگه برادر میگم خونه‌اش چند قرار است نه خونه را ساخته است یا برادر زنگ زده که گفته که ما 40000 میتیم ولی کریچشم در گردن مزن همین گپ بده من همون تو یا سببی که همین رکلام اگر نمیکردی تا هیچ کم 40000 نمیداد پیش آدم میرفتی گفتی من 40000 تا من کریش آوردم میگفت که تو کی تو چی میکنی تو کردی سبب شدی یافتی ما را همین چی ما همین که یک آدم یاد گیره میکنه نه ما کردم در کامنتارها حتی چیزی گفتم نگفتم من میگم که ما چیزی کردیم نکردیم ما با پیش بردیم مردم چیزی میگه نمیگه اسپاس ما دیگه با خود کامنتارشون دیگه نمیخونم ما دیگه ایش میگه گندایم ایش میگه خوبم کسی دیگه زیدی ما کامنتار میگه تاج مزید کامنتاری اون کس کارگ نیستم جوابی اون کس هم خیلی من میگم که هر کسی خیر میکنه برای خچه خیر میکنه هر کسی که خیر قبول میکنه برای دعا میکنه حتی که اگر پولم اکسه ما رفتمش اکسه دیگر روز هم خودش میدونه که کجا دعاش را ما برام قبول میکنیم که مردم عبرت شوه یاد گیرن یا موتیواسیون شوه ممکن پگاه یک گفتم که موتیواسیون آدم چی میشه که خودت فرض کسی میبینه موتیواسیون میده هر کسی موتیواسیون خود میده بله راست گپ با کم درباره موتیواسیون گپ زدم من یک کم تلک میخوام گپ بزنم
شما ویدیو کردین که محترم جناب اولی ما در موتیواسیون داد و درباره میگه که درباره چی گپ میزنم زندگی را همه خیلی اومده نه زندگی نکنه یک چیز با اختمونیم با برین همون ویدیو را موندگین روز دیگه من خاطی بچه‌هاش تگیم من گفتم وقتی همین ویدیو را تماشا کنم پش میتونم خیز هیچگاه در زندگی رو افتاده نشوید هیچگاه این اول دوم زندگی را همین خیلی نگذرانید با یک خوردن و آمدن رفتن نه کار کردن ماندکار هر یک کدام ماه شما ذره هم باشد سهم خود را برای رشد پیشرفت دولت و وطن عزیز محبوبمون گذاریم یک کاری خیر یک کاری نیک یک ملک آباد و نسل‌های آینده میراث مانیم من باوری کامل دارم که بعد این نام هر کدام شما عصرهای عصر با حرفهای زرین نوشته میشه مردم فاروموش دادن نمیکنه خلاص گپ که من خواستم که اگه پروژه ماشین کنم مثلا بزرگ بکنم که مثلا در همین تاریخ بمونه همین چیز ده و همون چیز گپ شما که شما گفتید من جناب اولی موتیواسیون داد و همین گپ شما من خودم موتیواسیون گرفتم وقتی که ای بالا تاکسی را کاملا کردن 1010 تاکسی تن شوت که گفتی روسو مثلا همین چیز من موتیواسیون داد همین موتیواسیون دادن یک نفر اگر ویدیوی شما سبب شد یک از موتیواسیون بگیره و پیش شما حرکت با یک کاری خیر کنه ای همون شاید شما ثواب بگیره نکنه نه خود پرایم گفت همین یک سبب میشیم تو سبب شدید ما گفتیم برگه که سبب گوریم ما سبب گوریم حتی که ای خیر ما مود ثواب نرسد که یا آدم دیگه دیدم ما میگن اون مود میرسه کامی خود سامی گلام که ما چیزی که جمع کردیم در مردم رسونیم تا دیگه اوسش در ما چیزی میگن نمیگه اگر که گپ مردم که زندگی تا برگه میگم برای عقیب میمون بله یک سوال دیگه که شما هم انسانین و هر یک انسان در زندگی یک مشکلی را میبینه و بدن همه لحظه‌ای که مقصد از شما کاری خیر کردین و چند نفر را یاردم کردین بدن لحظه‌ای که خودتون به همین کمک سخت احتیاج داشتین و سخت به همون پول 19 کردین و کی بود شما را دستگیری کرد یا هیچ که دستگیریتون نکرد چقدر همین پلاژنی بر اومدین مثلا بدن همین لحظه یگان وقت در زندگی بدن این لحظه در سن سال سن 6 هفته بهتر رسیدم چند خودش کار میکرد با من نخوندم تل مودم که من میبرم اپیش کار زندگی میشم که تو تل مداویت نکنم من کارم من رسیدم من سن هفته ششم که کار میکردم در اینترنت کافه و در سونی بارو در لوبوجو کار میکردم من قیمت پای تل ما بود که ما صوبی خدمت صوبی هم چی کنم ما در شغل نخدا سن دایم 11 موجه صوبی همه چی خدمت کاری بودم من سن 11 بودم که حتی تازه هم سن فهم بدم که ما وجه همون وقت ما همه چی خدمت داشتم ما گفت وقتی نه پیش اون کس میرفتم من بود ما کو 19 تا خبر سن سال کم کارو رفته است نه کی دامیس ایمی سن فی هفتیم هشتیم تا 11 من همین عذابی راستی گپ که عذاب بودم راستی پیش یگان کس رفتگی بودم برای پول بله من که کار میکردم بعد که من خش تورم گفتن که بیا مسکو بیا در جا کار است من همه کارم موندم بیزنسم موندم راستی گفت مسکو رفتم که مسکو دیدم که دو ماه سودم که فهمیدم که جای من نیست اونجا راستی من رفتم اونجا در دو ماه راستی چی کم بودی زندگی قین داخل که پرده مسکو بودیم اونجا واقعا قین من نتونستم راستی گفت اونجا بعد گشتم اومدم که اونجا با مبلغ کم داشتم که اون بیزنس رو اون کارو کنم و پیشم جورم رفتم امید خدماتی که گذشت اینا هم رفتم گفتم که من خیلی دستگیری کردن در کاره بعد گفت که منصور رو با خیلی دستگیری میکنم تا اکی گفت ما گم برد ما را چنین نفته که همه را بعد دستگیری کرد مدتی 3-4 ماه که گذشت من مبلغش جمع کردم که آور ما برات ندادم شد گفتم میام جان 1000 آمد گفتم که من اول اومدم دستگیری کرد که من دیلر سنتر روی کارم اینترنت کافه کارم گفت که نه گفت ما برات پول مل نمیگیرم گفت ما دادم که تا پیشتر که نه گفتم میخوام میشه گفتم دوستم گفتم که تو در همین کار زندگی من هم تگذاروندی گفتم که من نمیخوام یا میگیری ابرانا پولا میگیری قبول میکنی دوستیمو دوام میتم بعد دیگه هم کارم دوباره زنگ میزد که منصور جان بالانس پارتو ما خیلی هم که بیزنس من دستگیری کرد فقط من بالانس بعد که هم کار رفت موجه دیلر سنتر رو موجه باین رفتن موجه کامپیوتر خونه ما باین رفتن که از با که پاپولار نشه بعد دیگه من رفتم بعد مایده سبب شدم تو چیکار هولده هوی کردم
акай умед бахш акай умед аму бародаре ки худорамати пулш ҷамъ карден гузаштани дунё ҳама якам дига умеда ва улуғбек буда ва умеда ростига пишка дидаги нест ва дар мактаб худа хе кучаама мешносам кучаи ки хидмаама мешносам ура ихе ки мардами ки ҳози замона намешносам барки соли 2000 қариби 4 буд хеле будем синфи дуюм курс будам ам хали будам да хеле пеш буде гузаштаги ва ҳам дастгирӣ кардагим значит бидам бародарое ки дастгирӣ кардан не ма бисёр бародаро тозра ки дастгирӣ мекард тозра ако ҳаста тозра ки дабар маса дастгирӣ мекунанд гуфтива ки дагирчон шамолшон аста ки як гапи зиёдтӣ мо намега ҳазорамон акое ки ҳаста да акои ма дорам тоза ки тоза дабар ман меистан дабарам барои ки медонам ки ма ягон падачон карагнестим ягон гапи дурӯғшон гуфтагинест гапи ҳаққақа гуфтагимшон барои качон тозра катма саркор дорам беҳтарин ака нафароне ки дар федератсияи русия қарор доранд ва мехоҳанд ки рақамҳои телефони мобилиашон 48 7 1 ё ин ки 0101 ё ин ки 0202 бошад хулас рақамҳои девона дошта бошанд метавонед ба рақамҳои рӯекран муроҷиат кунед ва 20% пули шумо ба хайр хоҳад рафт. як саволи дига мо савол додем дар бораи то что шумо нуждатсия карда будем ва савол метавонем дар бораи ҳамое ки мақсад дар зиндагӣ мешавад ки як хеле вақтое ки як пули соз даромад меёрӣ ку сахт мисол як пули калон ва шумода сахт хоҳиш пайдо мешавад ки ҳамин сари ҳамин пул як кам таракша хайр кунед мисол ма дар ҳамхели шидагӣ яда вақте ки ман якум бор пули калон гирифтагим аз ютуб ва ман дар сахт шудане пайдо шуд ки амира якша хайр кунам ва ҳамхелам кардем ва ҳамхели рӯз барои шумо ягон бор омадагие ва якум маблағша нагӯед чӣ қадар маблағ ва ҳамхели рӯз ягон бошад ки сахт шудане пайдо карда бошад ки кори хайр хабар нашуд хайр парҷон фақат ҷуланем зура да ма барои фақат накардам хонагиҳо мегӯянд мансур наки бисёр бадвар ки чашмат мекунанд кун сёмка наки ками оила мега нак мега барои ки чашм чизи безеба хавдамида нак мега фақат ҳами хайрта куна бесёмка бесабтка рамахи бесаб парҷон рости гап гум бисёр бад дорум фақат худованд медонад одаме ки қабул карда ма бисёр дома барои нишон публикат накардам яки бисёр одамо ки навистанд ки мансур таксия ки карди нишон додӣ бисёр одамо як хелаш неправильно мефаҳманд ки барои ки уҷа гап ки такси вообще дигар чӣ буд гуфтам ба хотири ки амо ки ака гуфтест ки амо гап чапш омад ки бисёр гап омад ки он ака ма хафай ки ма хай гуфтам мега ки мо дар газето гапа гуфтагӣ нестем хай шояд газето хай газет ҳамаи газетоя халал дорам ки гапи яктагара дутага менависанд гап охириш камакак безем менависанд ки гуфтам ғазабам боомад ки гуфтам ки чӣ ба ки таҳти ман и гапа гуфтагӣ боша акай ташриф мафтма нисбати ягон гап гуфтагӣ нестам ҳам мумкин дар ҷанг нидаразуме нашуд ман мумкин дар барномаи ки яҷоя будем номи барномаро намегем ки таваккалаш ба худо барнома рости гап ман дар барнома шояд ягон гапи хато гуфтагӣ бошам муакка худаш мефаҳма худаш мумкин видеоро мебина ман муакка бахшиш мепурсам узр мепурсам барои ки ӯ сад накуни акай мо гуфтая ки дар шухио калон шудаги мо чизи гуфтем насбат ки як чизи буд ки мо хай айдан буромад гапи гуфтагӣ буромад ташриф гапи буромадагӣ буромад ӯ гапа ман дигар гуфтам ки ман намегӯям ки ман гапа нагуфтам ман гапи чизи гуфтам дар барнома гуфтам барои ки ман видеоро ненадаму газеторо хондам ки дар гуфтагие ки мансур дар визи фартаги хай шояд ки гапи дурӯғ навистагӣ бошанд ки ман қай гапа ки айдан я одам фаҳмиду ки аки ташриф да наздики бада хеле наздики бада гуфт ки мансур акай ташриф ҳамин гапа миллион фоиз газеткати ҳатто гап задагӣ неста ина ки шояд ки ҳамин гапа рост боша хамо иншалло аки ташриф карда худам во мехӯрму ҳам қа мегӯям ки ман як чизи тези саросимагӣ кардам ки ҳамин гапа ман гуфтам анализат накарда итоқ накарда не ки бояд ки акарам дар охири видео намегуфт ихе ки як гапи гуфт ки ман накли масъала ҳазор так барки фақат дар ман тааллуқ дошт ягон одам тааллуқ надошт акарам шояд ки мумкин шӯхӣ карда гуфтагӣ боша морам хай нито фаҳмидем хай ки ин гапи чизи шуд мо байни худмон иншоалло ҳал мекунем шаву ман барам қайму чизе ки
اگه تشریف نسبت ما اون گپ داشته باشه چی گفته باشم فقط همو قبول میکنم و در این برنامه گفتم که بخشا میپرسم که ما او که یگون اگر که نسبت ما اون گپی گنده غضبیش کمی غضب از اومده باشم گپی ما که ما در برنامه گفته باشم گفتم برگه بخشش تمام مکای تشریف اون من اصلا خودم میبینم با گپ میزنم خیلی چیزایی که خدمت چیزی خیر همی ادم عاقبت خیر زدیم گفته که پیش نکردیم آخران خدمت خودش آخرش خیلی فکر توش تو که شما فهمیدین مثلا признавать сакадем ки агар ҷиҳати ман хато шуда бошад бахшиш пурсидан мақсад чӣ мекунам хоксории одам эшон метавам ва ман як чиз як қайд кардам будем ки дар ҳамон барнома мо гуфта будем ки бояд ҳамон одаме ки акай ташриф кард шӯхӣ кардагия бояд мо тӯйиш кунем занаш бидем ва акай ташриф ман анами кусокша мебурам дар инстаграм мемонам акай ташриф шуморо отмечать мекунам ва ман мехоҳам ки ҳамон гапе ки мо гуфтем бояд бикунем хулас шумо ма акай ташриф бояд ҳамон кудака ҳамон бародаре ки муроҷиат карда бояд акай ташриф да бояд занаш бидем шояд яке ташриф қабул куна шояд ки ҷавобшо мега мақсад шумо қабул мекунед қабул мо гуфтем ки ҳамон ороишу таҳти сиёмкаш дасти моа тамом шуда ино даст худ боша ки ташриф чизи ҳаста ки худаш ушам мебина ҳак шояд ки ҳамон иншоалло мебина дар барнома тамбу мега худаш чӣ мехоҳад ки ташриф бале мо ака саволомон тамом шид ҳазор раҳмати калон акаи мансур ки вақти қимати худо дареқ надошта ба барномаи иштирок кардем ва ин барнома ба хотири чӣ сиёмкаш деса ба хотире ки шояд бисёриё нафаҳманд ки мо барои чӣ дар публика хайр мекунем ва шояд бисёриё надонанд ки шумо бид моментое ки ба сум нуждатса карден ва ина алҳамдулилло бародарое буданд ки шумо дастгирӣ кардан ай чӣ ба чӣ расиден да шояд як нафаре бошоз тамошо кардеса боша бига ки хайр значит акай мансур шида значит мо ҳам мешем ва шояд анами видео сабаб шавад ки як нафар барои худша як мақсад бимонад дар зиндагӣ ва шумо чӣ гуфтаниян мисол так как шумо успешни одам дар зиндагӣ ба як ҷои барои худтона муайян ҳамчун як соҳибкори инфиродӣ расидагӣ нака ва имрӯз ҳазорҳо тӯи маъракаҳоро обод мекунем ва садҳо ширкатҳо мақсад ҳамкорӣ дорен айудаи ҳама ҳамин кор биромадастен ва ба нафарое ки барои худшон цел мондагиян ва то ҳол ба мақсадшон расидагӣ нестанд чӣ гуфтанӣ нака ба ҳамин бар хайрхош мекунем ин одамое ки худшон дар зиндагӣ цел надоранд то охира бецел мемонанд не ки ман мехоҳам ки одаме ки цел надоранд худшон дар зиндагӣ цел монанд як чӣ монанд ки нишонае монанд ки дар ҳамон нишона бояд расонанд худшона то охира зананд ин кор неста як коре аста ки агар ки картошкаву сабзиву пиёзам нахӯрӣ ҳатто пиёз холӣ хӯрӣ сабр кардан дар кора ки ҳатто пиёз ки чашма месона оби дида мебура дар любое казана ки оби дидаи шудӣ хирсандия барои сабр кардан дар кора одамое ки уже кора сар караган кори уже пешравия сар караган уже мехоҳанд ки дар як цел уже наздик омадаеста ҳеҷ вақт қафошона любой кори рӯи дунё вазбинӣ дора ягон кор бевазбинӣ намешавад просто намешавад ки равӣ ки например парижон худ просто наметавонӣ дар берун каса ки 5 сомте у 5 сомтия мега ки биди чӣ биди барои худ хайр мекунад тамом барои ҳар касе ки цел дора бояд целша то охира зан нигоҳ накунад ки чӣ структурае ки ғам метиҳаша чӣ намеша ҳар кас дар зиндагӣ структура ғамаш метиҳад не ки бояд целша дар барои ки ҳамин кор ки цел тамон бин ҳамин цел асосин чие баъди хона биромадан як чӣ кор кунам хона биём хонаро хӯрам ҳамин цели ҳар як шахсият мумкин ҳамаш бисёр ҳамхари бошад бисёр ҷо ки целш ки пула кор кунам ягон ҷуром шинам як дам гирам хе бошад ҳар кас цели худша дорад не ки асосан дар цели зиндагӣ дар чиз мемонад дамгирӣ да мемонад гуфтва ки ҳама вақти худованд одаме дӯст медорад ки фақат ки кори мекунад зиндагӣ мекунад ҳамон хараҷота барои хонаи худш ва оилаи худш мекунад ҳама вақт ҳар як хирсандӣ ҳар як шодии фарзанд ҳар як шодии модар шодии падар ки мекунӣ дар хона мекунӣ худованд чанд қа хирсанд меша бо чанд қа баракат метавад бисёр пуле ки хараҷота дар дигар ҷо хараҷот мекунӣ дар ҷои бебаракатӣ хараҷот мекунӣ ҳам қа худованд ғазабаш мебинад ҳам қа баракат ҳам мегирад рӯз ба рӯз қиндид меша барам қофтагӣ мардуме ки цел дорен мардуме ки цел надорен целтона мо напиши целтон ша мардуме ки цел дорен целтона то охира занен ба хотир меша ки бисёр одамо
ما گفتم در برنامه خود میگم این خیلی برنامه پاریزون پیش برنامه خود برسه بسیار آدمو بسیار می‌نویسند در روز روسیگا پاریس 300 تا 400 500 کس مثلا اکای منصور مرا شاگرد گرکای منصور مرا یگو یوت کورا نصیب باشه روزای نزدیک تیج گروپ میشه این گروپی که هوش دست از این گروپ بلوگریه این گروپ مونتاژنیکیه این گروپ اپراتوریه این کورسی در روزا خواندنه آدمایی که میخوان که بلوگر یاد گیرن در یوتیوب سام گذارن چیزی هستن میبینن از روز نزدیک در یوتیوب کانال رکلام میشن میتونن میبینن записаться میکنین در یک گروپ 15 نفره درس خوانیشون уже ما دو گروپ هم پرای уже 4 گروپ میگیریم در یک ما دو گروپ دیگه مونده که یک گروپ عبارت از 15 آدم уже 30 تا دیگه جا داریم روز نزدیک уже رکلامش میبرن آدمایی که نمیخوان بلوگری کنن بلوگری ما یاد چون میتیم که بلوگری که با فایده دولت و ملت باشه نه زیدی یگان کار باشن ما یاد چون میتیم ما پرنگ یاد نمیتیم برای آدمایی گفتن که ما پرانک شدیم ما نشد پرانکر ما میخوای که بلوگر شوی یگان برنامه تم خطاب بردن میخوای که اپراتوریا یادگیری ایش میخوای که SMM نویستن تحت پوبلیکات یگان چکارن او هسته 4 آدم درس میتیه در یک روز 4 کس درس میتیه درسشون به پول نه درسش پلاکی میشه یک کورس یکم کورسش 1800 سوم میشه که تحتی که 1800 سوم او درس میخونه او فایده خودش برای خودش میگیره ما او هم لوگوتیپ ساز میکنیم هم دیزاین میکنیم هم تحتی درس رو میگه پلوس این همش راسکورتکا میشه مثلا راهگردان میکنیم میگه راهبگر راهگردان پاپتیچکوش هم جمع میکنیم میشه بهتره уже یوتیوبش که با طوری که خودش بخواد میشه ممکن تا 10000 اوس دو سه برنامه کاتش کنیم یوردامش کنیم که او برنامهش خودش دامجا خودش که پولش کار کنه میبره میره برنامهش پولش کار ها ای هم خمه کنیم که ما دستگیریش میکنیم ما خنه که ما تیار کردیم جواب دادیم که اپیش کنه ما هم خشمه کنیم که همو آدم هم با فایده خودش هم با فایده ملت فایده بیاره مقصد یک برنامه یا یک چیز کردن در کار که حداقل با جامعه این کم خدمت کنه فایده است بسیار آدم هست بسیار وقتی من سرکا که منصور دما 1000 سوم جمع کردم که منصور ما اپراتور ندارم من اونجا خیر کردم سیومکا که من میخوام خالی یاد گیرم همین چیز همش در همینجا میشه همه کار این میبیویا یاد میگیره طرز شکران نپرم جو داریم استودیو کرده که چخیل فورش میبینه که چه سیومکا میکنه چه ترجمه چی تکنیک استفاده برده ما این همش راست خودی ما خراجات ما برای که آدمی که میگن 1800 قیمت 1800 ارزون پریست که 4 معلم درس میتته تاتی ترابو سیومکا میکنه با تاتی لوگوتیپ ساز میکنه همه چی افیتسان اخد میشه انا کم منصور وقتا شما در گپ ندارم به خاطری که 1800 سوم شما به پول خدمت کردین مرا یک برادر گفت که مرا بلوگر که ما گفتم تا مانیتیزاسیا گیریم کردن تا مانیتیزاسیا گیریم میکنم 10000 سوم گفته بودم گپ مرد که شکر برادر اپراتور شویدن و یا اپراتور ما گفتن اکا چوکادی بیو 3000 سوم ما بلوگرش میکنم گفت کانال شپون مانیتیزاسیا گیریم میکنیم خلاص یک شگ کلون یک شانسی خوب برادرو برای آدمایی که میخوایم بلوگش اینا مرحمت نمره تونمون که منصور اینستاگرام نمره و داتاگی اپسر میاد من نمره میتیم نوشتن در این ویدیو تاگ در ویدیو مینویسه کدام نمره داشته زنگ زدم میتونم 100% اوجه ما نصیب باشه همه جمع تایورای برای که در سنتر شهر خطا میدونه که نشد آرنده ای جای استقامتی جای خانه نیست یا چیز کارخانه میبینن افیسر رو سرتیفیکات میگیرن یاد میگیرن خب یورا تحت نظارت خود ما پیش میبریم یاد پیروز این اون میره نه اینترنت راست خود میگم اینترنت یا مدار راست خود کنه حساب که میره راست خود اپراتور که شروع میکنه اون چه خودش سیومکا کنه درس اولش دا بینا یا خودش میخوان که هر کسی که سوی چه میخواد که خودش میخواد کوخنیا پیش بر فقط کوخنیا سیومکا کنه او کسی میخواد به درس اشتراک میکنه 10 روز درسیه 10 روز درس چه روزی نه یا ساده 12 میبیا یا ساده 4 میبیا در روز 2 درس با کدومش انتخاب کنه خاطر میبینه вже یا پیشروی میشه در هم اپراتوری یاد میگیره هم مونتاژ دیگه هر کس اگر ما ببینم اپراتور گیر راست خوده مونتاژ گیر راست خوده نه زور پروژه ما معقول شد و ما توصیه میتونم برادرای که میخوایم بلوگش مرحمت مراجعت کنین شانس خوبه و خطونا بسنجین هیچ گپ نداره 1800 سوم میتی اگر عهده همین کارم نبرومدی zato برای ختم میدونی برای ختم میدونی که زد همین اپرال نایت نبوده و بعضی آدم‌ها هستن که مثلا جلانی دارن که بلوگر شوند اما talent ندارن
و فکرش پسند در همین چیز زنی تا که من بلاگر میشم و این هدف یا شانس های در مو خیلی آدما که تونستی بسیار کاری خوب تر راه گردان میکنن خیلی راه میگردی نتونستی هیچ گام نمیزد تو برای خودت اوور نمیشه که تو بلاگر شده نمیتونی و می کپیا نپراولنی دیگر مثلا اپراتوری را مونتاژوری را بسیار فکری خوب بسیار اونجا بسیار چه یاد میگیرن نصیب باشه که میبینن و انکتشون پر میگن انکت ده اونجا بسیار چیز یاد میگیرن از رحمت اکای منصور بازم میگم یه بار دیگه اکا جون که وقتون از دریغ نداشته به برنامه ما اومدین اشما خیلی ندارم از رحمتی که سلام علیکم